از 1 сомон то 15 сомон. салому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон ба хайр боша. Ирӯз патоки нав овардагем. Телефони Redmi Note 13, телефони Tecno Power Neo 6, телефони Tecno Spark 20 Pro Plus, телефони Infinix Note Chill, Infinix Note CI ба Realme S75 нав буромадагаи амирӯз овардем телефонро ва Zero C ва Redmi Note 13 Pro Plus ай. Видеоро то охирша тамошо кунед, як та лайк бизанед, дальше мо мерем. Note 13 телефони Tecno Power Neo 6 и телефон 7000 мАh батарейка дорад. Комплектация все ҳама чи аст. Телефони Redmi Note 13 108 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка, экрани Super AMOLED 120 Hz кор мекунад. аз чат капали дар рӯи экран да комплектация и ҳам боша ҳама чи аст. нархи боша 8256 тага 17490 рубл, нархи боша 16000 рубл сар мешавад Tecno Power Neo 6 ва телефони Tecno Spark 20 Pro Plus ай телефону ё 108 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка, экраниш аввалино гаштаги 108 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка, аз чет капали дар рӯи экран Super AMOLED 120 Hz кор мекунад. 4 расветкаш даналичи аст, саузиш аст, сиёҳиш, голдиш ва сафедиш ҳам аст ва Infinix Note Chill Infinix Note Chill 108 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка, Super AMOLED 120 Hz кор мекунад. аз чет капали дар рӯи экранай да комплектацияш и телефон 45 ватта 20 раз зарядка дорад. айнол тосфада 50 минута пур мекунад. чихол стекло блок просто мегири, истифода мебари. И телефон нав 2024 буромадаги. И телефон бошад Infinix Note CI. И телефону ай сензани мазур сар меша 828 тага. Свети грен, свет саудиш ва свети голдиш да комплектация. И телефону ҳам ҳаста 33 ватта 20 раз зарядка, JBL колонка, 50 мегапиксел 64 мегапиксел основаи камераш, экраниш 120 Hz кор мекунад. аз чат капалес да барша ва телефони Poco S65. и телефон нав буромадаги, ҳамин рӯз овардагем. Дизайнаш чак мебинед, ранги Redmi 14S ай. 50 мегапиксел основаи камераш, 5000 мАh батарейка, экраниш 90 Hz кор мекунад. аз чет капалес да барша да комплектация. и телефон ҳам ҳаста прозрачный чихол, стекло, блок, кабел ҳама чи аст. просто мегири, истифода мебари. се расветкаша да наличи овардагем. свети голдиш, свети грен, саузиш ва сиёҳиш ва телефони Zero C, экрани аввалино ай, майда компактния телефон, 108 мегапиксел основаи камераш, 5000 мАh батарейка, и ҳам JBL колонка дора. и телефон 8256 тага памят дора. нархи боша 19500 сар мешава. ва телефони Redmi Note 13 Pro Plus последни модели Redmi ай, экрани Super AMOLED 120 Hz кор мекунад, 200 мегапиксел основаи камераш, 5000 мАh батарейка, ҷои зарядкаш Type-C, динамош боло поёнда аст, IP68 да дарни овам кор мекунад. 120 ватта 20 раз зарядка дора. айнол тосада 19 минута пур мекунад. чихол, стекло, блок ҳама чи аст. просто мегири, истифода мебари. нархи боша 8256 тагаш дар магазини мо 31990 рубл, 12512 тагаш аст, 37000 рубл. так что заказ кардан гиред, рақамҳо дар рӯи экран.